Наша Танька громко плачет. Наша Танка... Танка емес, танка емес. Біздің ұрыш президент пенен Текебаевтықынан айырмасы жоқ. Атаңдың көрі дүние. Мен керек болса Ақсақал. Мен жөн эле акамен айтып коем сизге. Айта бер. Акам билесиз. Апаң айт. Не бойын айтып, мен... Айта бер, айта бер. Өзіңізге келік, мен акам білесіз. Далайын түгіне жеткен айтып қой. Та темселеп bir жаққа кетіп қалбай атамды жақсы қара ұқтың бұ? Мен іштерім білезім, чаштан көп. Жақсы қарағын. Кешкеле мен қарай берем, сіз деле қарабайсыз, менде деле жұмыс барды. Кенжесі сен болғаннан сен қарайсың. Басым өріп барды. Қачан мәселе деп қалайсыз? Бұл да сіздің балаңыз? Еміне бәле болып атасыңар айланайын, я. Бұл да сіздің балаңыз бі? Жемен әлі? Мен қайдан білейін, апаңа сұрабайсың бі? Kim bana? Benim balan, senin balan deyip koygan cürem kavun çıkmayla. Giyim bildim birbirine okşamaya kalkanında. Almaştırı vereyim desem torpak balbasanlar. Cürem de bakıp. Mına ata, gör utas. Sizi karanğa hiç kimizin kolunuz boş oyda cumuşta. Emin kolun boş o sapar göm koymuyorsun arabada. İşleri de kılmaysın arabada. Hazır sizge Sidelka söyleşip geldim. İmine söyleşip geldin? Sizge Sidelka söyleşip geldim. Anlasaya karaçı. Uşu silerdin Sidelkan arda oturup tan atıp atat. Sidelkan arda. Uşundan göre ayılga jetkizip koysanlar içine kınkayıp jatat elim koya. Ata, siz turames düşünüp kaldınız. Siz Sidelka dep mol oturguştu düşünüp kaldınız okşayın. Sen bile aytıp atasın? Sidelka dep sizge bir ayaldı söyleşip geldim. Ayal? Ova? Mayli dedi. Makul dedi. Çasa boy bir şey su tışlıyor bu. Bir ayga ata. Koşunduyu da olup. Yemakçası men berim dedim de. Su tışlıda otura diyen noktum elerler. Atam turbayt, basbayt dev ayttın bu. Oy ata, anı ayttım. Ataman ümit kılban dedin. Bolu öğrettiğim. Makul oldu da bak. Giymem. Tanımaymanı sizleri tanımayız. Yaylanayım bu da. Sen tanımasan, men tanımasam. Tanıgan silerin ayaldarınar bakpay atkanda tanımagan kaysa ayal bakat meni. Oy ata, hazır akça da. Akça olsa öyle oldu. Aylanıp gelip akça da kılıptı. Akça olsa var. Саламатсыздар. Саламатсыз. Жақсыздар ма? Мен жана реклама боюнча келдим, сиделкамын. Ha mına gel. Atın sidelka o. Жоқ, атым Жанна. Kimin kızsın? Сиз тааныбайсыз, биз башка жактан. Kayaktan bolsa da terbiye görgün kız ekenin görünüp durar. Uçuraşkanından baykadım ben. Рахмат. Ата, мен бүгүндөн баштап сиздин ден соолугуңузду карап, дары-дармегиңизди берип жаныңызда болом. Doktorsun bu. Эми баары жок колуман келет, массаждын түрүн жазайын. Çok öyle. Jön ele tamak aşımdı verip dağırın verip dursan öyle bol da öyle. Massajım jön ele koy, bespalezna. Бул атаңыз эмне инсульт алды беле? Emece 5 yıldan beri oturgan atam bilesiz. Atamı sizge tapşırdım. Siz özünüz жақшылап кара бермей жумушка шашып атпаңыз. Бара бериңиз, шарсана болдуңуз. Бара бериңиз. Karabaşımdı çıkan. Atamla karaçı getip atkan. Atamdı siske tapşırdım dep apasına tapşırgan sıgan atam.
Құдай бала чақаға ақыл ес берсе жақсы екен. Құдай ақыл ес бермегенден кейін ұшы жасқа келгенде ата оған көрмеген біреуінің қолында қалады дегені міне қарашы. Ата кейбеңіз. Біз қырғыздар иманды қалыппыз ата енені бартаған. Мен шет өлкөлөрдө көп иштедим. Жалаң уш сизге окшогондорду бактым. Алардын бала чакасы карабайт, таштап кетип кала беришет. Ага караганда бизде Кыргызда ыйман, ынсап деген бар ата. Кыргызыңда деле ал касиет калган жок. Көрүп атабыз кай? Жок ата, бизде Кудайга шүгүр эле. Эми кээде балдарын айтайын десең, карлардын өздөрүнөн да кетип калып атпайбы? Бергенди тынч жеп отура берсе жакшы го. Бир жолу ата, мен сизге окшогон бир орус чалды багып калдым. Убагы менен тамагын берем, процедурасын кылам, давлениясын ченейм, тамагын төгүп салат, дарысын түкүрүп салат. Анан айрам кеткенде айттым: "Вы чё, успокойтесь, вам нельзя нервничать. Если сейчас у вас давление поднимется, вам хуже будет", дедим. Жаман болот. Десем: "Эй, ты дура", дейди. Мени ата. Ой, атаң карабашың өжөтөдө. Багып атсаң, дарысын берип атсаң, анан кайра сени дура деп. Ошону айтпайсызбы? Болбосо мага көз каранды болуп отурат. Ушундай жиним келди дагы. Дура деп туруп бир чаптым. Чапсам, кайра мага минтип атпайбы? "Эй, ты киргизка, ты сама еле пришла работать, и ты хочешь мне командовать, а? Я тебе немедленно отправлю Киргизию. Несчастные гастарбайтеры надоели", деп коет андан дагы. Ушундай жиним келди дагы, айттым: "Эй, биз Кыргызстандан жыргаганыбыздан келип аттырбызбы, я? Акчанын айынан сак окшогондордун бок сейдигин артып жүрөбүз эгер билсең. Эмне эле мынча дагы бир теп өлтүрүп салайын дедим да. Просто айлыгы жакшы болчу, акчасына карадым. Жосо момент жайламакмын. Кокой. Кагылайын ата, эмне болуп кетти сизге? Айланайын ата. Билбейм, бир пастан ушинтип калдым го. Кокой. Мурда мындай болчу эмес белеңиз? Мурда эч ким башка чапчы эмес да. Кокой. Азыр ата, мо таблетканы ичип алыңызчы, бу таблетканы. Айланайын. Ичип алыңыз. Эй, кокой. Бул эмне таблетка? Бул нервти успокаивает. Атайын. Нервти успокаивает? Нервти. Ичиңиз, ичип алыңыз. Кызым, өзүң да бир ичип алчы. Жок ата, биздин нервтер ордунда эле, биз жашпыз да. Жаш болсоң деле ичип алчы, кызым. Жок ата, бул атайын сиздер үчүн чыгарылган. Ичсеңиз жакшы болуп каласыз. Көрдүңүзбү ата, ушу сиздин возрастта ушинтип нервтер бат-бат бузула берет да. Ошондуктан көбүрөөк упражнения, разминкаларды жасаш керек. Менде атайын разминка кыла турган тамгалар бар. Азыр ошо тамгалар менен разминка кылалычы. Азыр мен сизге тамгаларды көрсөтөм да. Сиз ошо тамгаларды кайталап көрүңүзчү. Мо кайсы тамга? Жакшы. Болчу. Абдан сонун. Бул кайсы тамга? Эми чоң кошуп окуп көрүңүзчү, кандай сүйлөм чыгат. Кошуп. Ата? Жакшы. Азыр мен бир сүйлөм айтам. Ошону кайталап көрсөңүз: ата, атка, така, как. Ата, атка, така, как. Кызым, мен муну мурда окуган окшойм бир жер. Көрдүңүзбү? Кадимкидей эстеп атасызбы? Ой, ата, сиздин памятиңиз ордунда экен да. Кадимкидей эстеп атасыз. Ордунда эле болчу да. Көрдүңүзбү? Ата, көбүрөөк занимать этиш керек экен да. Азыр орусча занимать этип көрөлүчү, орусча. Наша Танька громко плачет. Наша Танька? Танька эмес, Танька эмес. Танька. Наша Танька громко плачет. Наша Танька громко плачет. Уронила речку мячик. Мячик уронил? Кандай неме бир айтканды мындай илип албайсызбы сразу эле? Уронила речку мячик. Уронила речку мячик. Таня, Танечка, не плачь. Танечка, не плачь. Не утонет речку мяч. Речку мяч? Кандай неме я? Не утонет речку мяч. Не утонет речку мяч. Молодец. Ого куй. Карма тормозду. Муну сизге айтып атам. Тормозду да кармай турбайбы?
Молодец, просто потрясающий. Көрдіңіз бе, занимать етсе болады екен да. Бүгін жарым саат, ертең 1 саат, бүрсі күні 1,5 саат қылып қоша береміз. Қызым өліп қаламын ғой. Ой, эмне өлмөңүз? Наоборот, развитияңыз өсүп, кадимкидей памятиңиз калыбына келип, бир жакшына болуп каласыз. Эмнеге өлмөгөлөңүз? Көрдүңүз бата, сиз эч ким менен сүйлөшпөй, общение кармабай, аябай чүнчүп кеткенсиз да. Азыр мен сиздин бир көңүлүңүздү ачып, ушундай бир күлкүлүү окуя айтып берейин. Бул окуяны эстесем, өзүм да күлө берем. Ушундай көңүлүм ачылат да. Эмнени айткан аттым эле, унутуп да калбадым. Эстедим. Эмне карайсыз? Мен тистимде кишинип айтып атам го. Окуя эмне жөнүндө болуп атат? Каягын угуш керек, кажеринен күлүш керек. Маани берип койсоңуз болот. Делесоң эмечи, деп мени тиктеп карабай. Конца до концов сиз да кыргыз, мен да кыргыз, иштешкенге жакшы го. Эмне эле келесоң болуп атасыз? Ата, өлө кызык бекен ата. Өлі қызық екен қызым. Ата, эмнени айтып аттым эле ата? Айта элексиң қызым. Кандайча айта элексиң? Айта элексиң, мына. Айтканым үчүн күлдүңүз да ата? Гүл дедің эле, жөн эле күлүп койдум қызым. Ого койгон ой. Ой ата, сүйлөңүзчү. Сүйлөшпөй эле отура береличи кызым. Ну говори же, говори. Че ты молчишь, а? Ты что, партизан, что ли? Көрдүңүз бата, аябай мындай. Азыр айтканды азыр унутуп, бат-бат бир нерсеге жинеңиз келип, эмне айтканды билбей, памятиңизге өтө доо кетиптир да. Азыр көбүрөөк упражнение, азыр дагы бир упражнение жасайбыз. Кызым. Ата! Мо балтачы. Апа! Ата, бул балтанын историясын айтып берсем, бул өзүнчө бир чоң жомок да. Ай, мен Москвада иштеп калып атпаймынбы? Иштегениме бир жума болгон. Көрсө алай алып психически больной экен да. Мага айтышкан эмес. Ошо күнү бирок жүрөгүм бир жамандыкты сезди да. Түнкү саат 2 беле 3 беле билбейм, маңдайымда бирөө турат да. Көзүмдү ачсам эле баягы аял балта менен турган экен. Кызым, мен турбайм кызым. Мен баса албайм, ай кыз. Кудай, ай кызым. Ай, мен баса албайм, ай. Сейчас. Assalamu alaikum, урматтуу өзгөчө мен сүйгөн оштук туугандар, кутмандуу кечиңиздер менен. Мына бул ортодогу агарып турган месталар билетти алып койдук, абылда каякка кетмек эле деп жүргөндөр окшойт. Kaçan gelsem meyli jaz, meyli güz, meyli kışta gelsem, kaçan da bolsa ушинтип zal толуп берип отурганыңыздар үчүн сиздерге мен дагы бир жолу 1000 мертебе рахмат айтып, тиземди бүгүп баш ийип рахмат айтам. Рахмат сиздерге. Irspek gel. Oku, bugün neni okuyun özü? Айтып қой программаның барын. Нені оқиын? Қандай нені окuyun? Программа менен таныстыр елді. Концерттің алдында, ато да бәләға қалауыз бол. Программа жоқ бұл өтпай. Қандай? Программа жоқ деймін. Келесі olsun bu? Жоқ, программаны бір паста таппай қалдық қой. Программа жоқ емес, ей. Қана мен жазып берген программа, интересно. Шо бір паста таппай қалдық, ошо жоқ болбош керек эле.
Komissiya jogolup ketişi mümkün. No programa emas da. O program tapmay kaldı da. Yaylanan kuru. Жоғалбаш керек еді. Өзі бұл программаны сіз жаздыңыз біле? Ana sen kaçan programa жазсың? Men жазып анан колуңа карматпадым беле, муну программа менен кетебиз деп. Жоқ, тура эле. Эми мен жаздым деген жокмун, просто Рахман Разыков дагы жазып калчу эле го. Анан жакшы жазылып калып, ичи тарлык кылып бекитип алдыгы деп ойлоп атам да. Рахман бекитип алгыда алдына алтынбы? Акчабы эмне ал? Жок, бул эми. Ой, Абдулла, азыр заман жаман, апай. Бул эч нерсе эмес. Бул программа эмес, керек болсо ону бирөөнүн баласын бекитип алып атышат. Бул жөн эле кагаз да, апай. Жөн эле бекитип коюшат да. Эмне болуп жогоп кетмек түшүнбөйм, Кудай. Бир паста таппай калдык. Столдун үстүндө эле туруп. Бизде бет калабы программаны да жоготсок, комиссияны да жоготсок, дүйнөдө эл эмне деп атат бизде? Ошо билбей таппай калбадым башта. 6 жыл мыйзамы жок жашаппыз. Сağ son келесі олардың айналды. Мұның міне? Бұл деле программа, бирок құр шықпай ошону болсо да алып чыктым да, бирок жакшы программа. Бұл 93-жылкы программа экен да. Келер. Айналайын Кудай, канча күндөн бери жаңы программа беребиз деп какшап атабыз. Мунулар ошого келди. Аны түшүнүп атам. Мен барбы? Жок, уксаңыз Абдулла, мына 93-жылкы программа деле ушу азыркыга туура келип калат экен да, мен оюмча. Мына карасаңыз, мына 1993-жыл 30-31 декабрь жаңы жылдык мыскыл жана тамаша дейт. Как раз жакында жаңы жыл. Окуй бер. Ошого туура келет мынакей. Сон программа. Мына 1999-жыл. Мына 18:00-дө спорт сарайда 99 эмес, 99, 93 93. 3 менен 9 окшоп кетет экен да. Siz demetkende çocuk ettim. Tak, mınday deydi. Konser son болгон экен. Мына программанын башында эле Абдылда Иманкулов менен Рахман Разыков төкмө акын болуп башташат дейт. Кандай сону программа? Өзүңөр эми төкмө акын деле эмесиңер, жазып жаттап алгансыздар. Эманы. Негизи дейм, негизи. Ага чейин кирип кетпейли айт эбетчеми. Төкмө акын эмес экенин бүт кыргыз билет. Андан кийин эле экөөңөр мушташа кетет экенсиңер дагы, сахнадан чыгарыңар менен эле жарк этип жамбыл камчиев чыгат экен. Жамбыл камчиев чыгат экен да, жаркылдаган башы жөнүндө айтып берет экен. Ал дагы эле башта айтып жүрөт анда. Андан кийин эле элдин дүркүрөгөн кол чабуулары менен эле күмөндөр Абылов чыгат экен дагы, ойногон сатирасы Чабарман экен. Өзү чалагыз урак экен. Анда баарыбыз эле чалагыз чыкчыбыз. Андан кийин сахнага пародия менен Жаныбек Алыкулов чыгат экен дагы, пародияны ойноп, ал дүркүрөгөн кол чабуулар менен кирип кеткенден кийин Абдулда кандай сонун программа болуп атат да. Андан кийин Манас Бердибеков чыгып Вазелин дегенди ойношот экен. Ошондо кандай сонун деле, Вазелин дегенде элдин баары ээрип Вазелин. Эми негизинде түшүндүрүп берет. Андан кийин Дөөлөт Мадымаев чыгат экен дагы, аялдардын кошогу деген кандай бир сонун программаны ойногон экен. Ушуну кое берели экен. Соп сонун болот. Ушуну кое берели. А буларды каяктан табасыз? Мен кече эле көрдүм, Рахман аканы, күмөндөр, жамбыл акалар жүргөн экен. Чакыра калабыз. Жок, чакыра коесуң, алар темселеп жүрөт да бир жерде келет. Тигил үчөөнү ким чакырат? Эми ал үчөөнү өлгөнүн эл деле билет да. Силер биринчи программаны төртөөң чыгып баштай бергиле дагы, анан мен өзүм чыгып айтам элге. Кечирип коесуздар, программанын биягы өлдү эле деп коебуз да, өлдү эле билет да. Программа биягы өлгөн деп коебуз. Эми программа жакшы болсун деп атасыз да. Абдулда уксаңыз мен, сиз мени түшүнбөй калдыңыз. Мына, ошол 93-жылкы программаны элестетсеңиз кандай сонун болот? Спорт сарайы эл батпай, тим эле кыраң кат-кырк болуп, баягы жетөөң бир сахнага чыкканда, топ толуп чыкканда кандай сонун эле. Эми эле кыраң кат-кырк болуп, чиркин биз анда жаш элек, ушулардай болсок деп турчу элек. Анан барган жериңерге эл батпай, тим эле силерди согуштан келгендей күтүп алчу эле го, туурабы? Ошондой болчу. Кандай сонун эмеле да. Сонун эле эми, тагдырдын жазмышы экен, эмне кылабыз эми? Алар тиякта, биз биякта дегендей. Ошо мен да ойлой берем. Катарыбыз кемибей чогуу жүрсөк. Ошо мен да ойлой берем да, ушулар чогуу болсо жакшы болот эле. Каякта болсо дагы депчи. Сен мындай оозуңду жалаяктай кылбай мындай оюңду түшүндүрүп айтчы, каякта чогуу болсок.
Эми Абдулдаке тарынбаңыз го, мен программаны ойлоп атам да. Программаны ойлоп атам. Мел дагы мындай жакшы күлсүн деп, ошо программа жакшы болсун деп, ошону ойлоп атам да. Тиякта болобу, биякта болобу, кайгында болсо да чогуу болсоңор, силерге да жакшы. Жаштар бизге да жакшы эле мындай кененирээк басып мындай. Негизиден мен программаны ойлойм ушундай. Мен ойлоп жүрөм да. Ошондой кылсакпы деп атам. Эми неме дейм да, баягы өлгөндүн иши өлгөн эми Абдулдаке. Эми алар келбейт эми, аны билесиз. Бирок тирүү кишинин колунан бардык нерсе келет деп өзүңүз айтасыз, туурабы? Тирүү кишинин колунан бардык нерсе келет. Бир ошолор менен мындай жолугуп чогулганыңарга мындай вообще вариант жокпу? Вариант бар, шарт жок. Барбы? Жок, неужели шарт жок, апай? Хотя кичинекей болсо да Эй, жокпу? я. Кичине болсо да жип же бирдеме жокпу дейм да мындай. Эми мен ойлодум да Абдулдаке, жарымыңар биякта, жарымыңар аякта ана программа деген эми. Аякта чогуу болуш үчүн бияктагы турмуштан оюн тыш болуш керек да. Баарыбызда бала чака бар. Мына жакында президенттик шайлоо болот. Президент өз оозу менен айтты. Менден кийин бир ажыдаар келип калышы мүмкүн деп. Бала чаканы кимге ишенип таштап кетебиз? Бизге биринчи бала чака, ага тууган эл журттун амандыгы керек. Сен программаңды урган барбы? Чык чечке. Бана, таптырабай аркайсына. Адамдын ою жам. Саламатсыздарбы? Болот. Салам алейкум. Сени ким чакырды бу? Ойлонойм да, айтчы, сени ким чакырды? Сен эмнеге келип алып менин элим менен учурашып атасың? Жок эми Абдулла, учурашып койсоң адам. Учурашпайм, сени менен учурашмак түгүл, көрөйүн деген көзүң жоксуң. Men senin azabındı bir yıldan beri tatlıp duruyorum. Canımda. Benim daha 2 günlük konsertim var. Erten bir günü de olur. Geççi bana getirdim. Aldın da toplamışsın. Doktor getip kal çayla. Ben senin, ben tınar emesmin daylara. Hayt elini taptıra, hayt elini gidiyor. Yok hem söylemezsin. Yok ben seni dost deyip geldim. Gereği çok dostum bana. Ne dost oldu görüp atan mı ne oldu atkanın? Söyleme, gel bak. Suramış, karavanını göstermek. Hey, müdafiye kulun kaldı kalsaydım bir törüne. Geçeye başta kap, gelip kalsın. Hey, 7-8 aydan beri kala oturan bana çakan bakalım. Gel. Yok bunda benim sen hazır canımızın nasıl? Yok koyup dur canımızın koyup dur çeleme. Ne geldim ne? Reklamadan gördüler bu şu katışattı. Afişada da çoksun, reklamada da çoksun. Bana getim almaya getip kalkıyor. Yok uksam ben bilem sen canımızın aslında elmene bunday joluguşup bir bu жылda nelerde kıldın, nelerde ayttın, oşoğa geldin deli çoğuldur ama. Gerek yok. Bunday söz erkinliği de koydu da. Söz erkinliği ne? Geçe jakında prezident dağı uşunday söz erkinliği demokratiyalı bunday jıyın ötközді jurnalistlerge. Gördüm. Söz erkinliğine ben mınavınday koydum. Oşa prezident ötközdü. Beçada prezident dağı sentyabr kanalı menen bir toğun ploşatka taştap koyup geldi barçı. Men sana sentyabr kanalı emes mi? Sen bana sentyabrdan da camansın. Camda ya Hasan'a söz versen Hüseyin'e de söz ver deyip dur ama sen de söyleyiyorum ben de söyleyeyim. Buna el dur. Sen ne Hasan'sın bu he? Hasan'sın bu. Yok. Hasan emezsin. Hüseyin'sin. Yok. Hüseyin demezsin desen dur oğlum. Geç caylan öyle. Geç bak. Hey televizyona tartma da dur. Alışak.
altın kuşlar. İtti dele get dese get bana da gel. Gel. Bak gel. Gel. Yok atayın çıkkandan elin aslında. Rıspay. Açık ne var? Dördüncü vatas var ya. Neyin var mı senin? Görmeye kalkma. Açık. Kameralar düşürttük da. Çıkar. Situasyonunda olup kaldı. Çık burası. Yok ha. Bana situasyon. Çık burası. Yok ne? Hazret baştan çık dur. Yok baş savaş değil sağ olun. Sizle silahım burası. Çık. Yok. Koydum tak. Çık. Yok. Yok. Türkmen değil mi? Çıkar. Türkmen değil mi? Hey sen bende oğlanın alnında müştaş borcunu açayım. Hey. Görsen mi sen? Sen demeli mi? Senin yerine geldiğin men emes bilem. 15 yıl vaktimde getirip seni tınardı. Kança akşamdı getirip alıp gelip merge çıkarmadın bile. Balaşka dese. Görsen mi lan? Hey Tuğra. Hey ben sana temsilemci bit tepek bile olduğunu hey. Hey kantı usul atamday olgun kişilik el oturup çık. Hadi lan. Böyle çık da yapma. O size şey şu. Ya şova kurduysun. Karasan atasında kişiye el var. Ayıtma desene, geçe bulardı kolundan cetelep O cümle. zaman bizden uruşka işen bekle. Bizden uruş, prezident bilen tekavayiptıkla ayırması yok. Yaptı lan atasını olmuş şimdi. Rahmat. Gel dostum. Ne oldu şu gelip? Ayttım da Rahman'dı çakırıp kokulaçı desem telefon ölçükleşmedi mi karabaşını kullanır. Haydi ver Ya şey. benim konsertinde sen söyle ve gönder. Anan kim söyle? Yaylanayım bu da. Hoşuna aytsana şu. Söyle. Gelin söyle. Demokrat demişler. Söz erkindili. Balganda. Baykap. Kança saat söyleyin. Söyle. Gerek olsa uşu çıkan boyunca söylep konserte bitip koysam da olur. Ben gideverem. Öyle ne? Akılda koyan da emez. Bunu oturgan elçi. Hayata. Akçasının var o kassada kaldı. Boğdum. Niye gereyim olmuyor mu? Salamaslar be. Abdullah dostumun konsertine hoş gelipsizler. Kelingizler. Досымдың концертіне сілер назарыңарды салғыла. Шындап эле ошол эгер мындай бизден бир душман издебесе деген ой да. Биз эми террорист болбосок, баш мамлекеттен келбесек. Бизде бир мындай норма болуп калды да. Канчалык көп жеп койсоң ошончо жакшы да. Туурабы? Эми билбейм. Келди мен дагы бир ошол концерт койдурбай тоскоол кыла берди эле. Анан Бишкекте 60 жылдык юбилейимди өткөзбөй концерт токтотту эле. Ошондо чыгып ант бердим эле. Эми ант берейин дедим элге чыгып. Себеби бизде азыр ант бериш мода болуп калды. Ант бере беришет, бирок эч кимде ант урбайт да. Коркпой эле ант бере беришет, мизамга колун коюп алат. Ант берем деди. О көрсөм мизам ол ксерокопия экен да. Ошон үчүн ант урбайт экен ол. Ксерокопия, алар билет экен да. Биз биякта отуруп алып коркобуз, ант берип атканда ушундай коюп туруп. Бир сунуш болгон, Турсунбай Бакыров айткан, ушу давайте курандап келип коюп, жок керек дешкен олар. О көрсө билет экен олар. Мен айттым,
Bana apkege ben kolumu koyup şu ant bereyin desem mizam жоқ eкен. Boп turanda mındayla ant bereyim dep ant berdim ele ошол антымды силерге да бергим келип атат. Şu Kırgızstan ant kurulurdu mekenine okşap kalıp avazdan negedirçi. Men ant berem sayasatты sındabайм. Andan göre koy jönünde ırjasam. Milyon Kırgız tentip ketse mekenden Agüy jaktan ündör çıgat jırgagan. Taladagı koydoy kalgan eesi жоқ. Kırgızımdı görüp bugün kıynalam. Men ant berem sayasatты süйлebeyim. Andan göre uğurlukta үйрөнөм. Kılmış keriler biylik jakta otursa, kılmış kılbay үйde oturam imlemen. Gelesi olur gana uğurdabay bizde dep, кезегинде өкмөт башчы сүйлөгөн. Мандат деген калканы бар жашынган, мен ант берем депутатка асылбайм. Көпчүлүгү сатып алган диплом, кээ бири чын, асыл ойлуу акылман. Чыган балдар чыкпай калып шайлоодон, добуштарың доллар болду сатылган. Ата болуп эл башкарган бийиктен, мен ант берем президентке тийишпейм. İştebegen mizamlarga kol koyup, işengin dep el жүрөгүн жибиткен. 1,5 жыл эптеп чыдап тургула, жүрөмүндө кетер күндү билип мен. Мен ант бердим, бирок аны аткарбайм. Men ant berdim, bирок аны аткарбайм. Көрпенде мен түшкөн жокмун асмандан. Жерди саткан, eldi atkan, antı buzu acı olurdum baştalgan. Ata beyit kübe olup birge uqqan, atkarılvay anttar turat kakşangan. Oşonduktan men dantımdı atkarbay. Akılay. Ki içine oturup esalalçı jaman çarçap kettim. Ой, биринчи моолар менен учурашып албайлыбы? Meyli. Саламатсыңарбы балдар? Salamatsыңарбы gelindir. Актан, антип бөлүп айтпайт, уят болот. Akılay. Ar kim özüne gerektüsü менен uçuraşat da. Актан, биз кайда баратабыз? Biz ertenki geleceğimiz izlep baratabız. Анан көрүнөбү эртеңки келечегибиz? Hazırınca ertenkimiz emes, bugünkübüz de görünbeydi. Көрүнбөгөн жакка эмнеге баратабыз? Эч ким жок жакка барбаш керек. Мен коркуп атам. Korkpoy arttan ercip gelever Akılay. Men sağa тийбейм. Мен сенден корккон жокмун. Такайдай кылып союп жеп коюшат. Ошондон коркуп атам. Akılay. Takaydı көпчүлүк эле жерде жешкен. Ошо такайды жегендерди табыштыбы анан? Hazırınca takaydı жегендерди эмес, 90 баланы жегендерди табыш элек. Актан, эмнеге биздин эртеңки келечегибиз көрүнбөйт? Akılay, sebebi bizdikler gözüne görünüp koluna vurungan bарын жей беришкен да. Ошондуктан колду таптаза жууп туруп жеш керек, Актан? Akılay, cindi. Ertenki gelecek жақсы болуш үчүн эч нерсе жебеш керек. Менин паам менен маам айтканда, жебеген жердин алдында деп. Ошо сенин паң менен маңдын айынан ушинтип кетип атабыз. Актан, өткөндө шаарларда
чоң сүрөттөр жазуулары менен илинип турду эле го. Ошо эмне деген жазуулар эле? Бүт Кыргызстанда жайнап илинип турганбы? Андагы жазуулар биз кайда баратабыз деген жазуулар болчу. Аларды ким жазган? Рахман Келесова жазган да. Ал эмне? Ал эмне аны шаарларга илип койгон? Китебин эч ким албай койгондо илип койгон да. Ал эмне өзү кайда баратканын билбейм анан. Biz Акылай, биздикилер кайда баратканын эмес, кайдан келатканын да билбейт. Актан ошо сүрөттөгүчү ак элечекчен аялдар кимдер эле? Алар биздин апаларыбыз болчу да. Жанындагы беттерин чүмкөп алгандарчы? Билбейм, алар сырттан келгендер го. Эмнеге беттерин чүмкөп алышкан? Эми жаңы келсе уялып атышкандыр да. Актан мен да ошондой болуп кийинип алсам болобу? Акылай, жинди, сага болбойт. Эмнеге? Сага материал көп кетет. Дайым эле ушинте бересиң да. Актан карасаң дейтиңди карасаң. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык. Ай сайын тополоң, арманду балалык. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык. Күнделе тополоң, күйүттү балалык.
Abdullah İmamoğlu jana Жаңыл Құдайбергенова. Бишкекте bir 3 bala сүйлөшүп атат дейт, бири-бирин такыр эле тааныбайт экен өзү. Анан тааныбай эле сүйлөшүп атса эле бирөөсү соткасын кармап эле нар басып деле сөгүнөт дейт, бери келет деле сөгүнөт дейт. Анан бирөө жини келип кетиптир бир бала. Не сөгүнүп атасың? Не таластан болосуң? деп койду дейт. Анан жанагы сүйлөп аткан жеринен эле ооба таластан болом, сиз каякта билип калдыңыз деп калды дейт. Анан жаңадан бир сөгүнүп атпайсызбы, ошондуктан таластан экенин билип калдым. А сиз оштон болосузбу? Ооба. Каяктан билип калдың? Үйгө дедиңиз го азыр деп койду. Анан бирөөсү такыр сүйлөбөйтмүш. Такыр эле сүйлөбөй эле культурный болуп турат дейт, ошо түп-түз болду. Анан баягы үчүнчүсү менен таанышып алалы эми биротоло деп баягы экөө дос болоп. Сен нарынан Мурат экенсиң а досум деп калыптыр. Кайдан билип калдың? Мен сүйлөгөн жокмун го. Жок, мына костюмду шымдап алганыңан байкап калдык деп койду. Ошондуктан жүзүңүздөрдөн жылмайуу кетпесин. Азыр биздин концерт албетте эс алыңыздарга дем алыңыздарга дем, ашказаныңыздарга жем болсун деп кайрадан улантып, татынакай ыры менен Ne ciddi olup atasın? Ya. Ырып атам? Bunday Taylan kodları içip alıp жатсаңчы. Неге? Ушул ыр bu. Ыр да, бул деген популярный ыр. Келин келгенский, чайдаган куйганский деген ыр. Ne gelin açar çıkıp kaldı bu. Жок, Anam ne söküp atat? сөккөн жок. He. Күйөө баланы семиртип бакканский деп атат. Orusça mı Kırgızça mı? Орусча да кыргызча да аралаш. Ay yapma. Ay güydürgüler, ay güydürgüler. Hayran kana hırıspaya kata. Neyel bu cukka bir nersege test tarınıp test yazılgan kişiler. Uşulardın ırın uğup neyel bu koş kolbay ıraseli ölüp kattır da. Hazır uşulardın ırın uğkanda muğunu ölüp alıp büttüğüne Kırgız'tı şermende kılmak eken. Эмнеге муну өлмөгүлөр? Биз жаштар патриоттук мощный ырлар чыгарып атпайбызбы? Азыр могу ырды уксаңыз, могу ырды. Азыр ушуда өлө популярный болуп атат. Өлө угуз кайып. Кыргызстанга ким жетти? Кыргызстанга ким жетти? Ne ürkün başlandı bu. Жок, Ne da bir kaçtı bu. жок. Anam minele Kırgızstan'a kim jetsin de o da. Жок, сиз маанисин түшүнбөй калдыңыз. Кыргыздарга ким жетсин, кыргызга эч ким жетпесин деп атпайбы? Hey, ansız siler aytmasalar dele Kırgız'a hiç kim jetpey. Kırgız kaçpay, kaçsa jetkirmey. Anı büyüttüğüne bilet. Jetse emgiçe karmaşa dele de dalaya kaçtı. Biz Kırgızlar uşunda elbiste ömür boyu birim biri kuvalap birbirine jetpey elgen elbiste. Biz uşunda bölünüp de bitmeyimiz, bölüşüp de bitmeyimiz de. Biz uşunda bir şandı yaşayımız koçirken. Жашоо тууралуу да ыр бар, угасызбы? Жашоо, бу да мощный азыр. Уксаңыз азыр. Бүгүбүздүн жаңы. Менин жашоом аттуу ырыбызды барыңар караңыз. Көңүлүңдү коюп, каалаган убакта, каалаган жерде жыргап булырдык жүрөм. Жүгүр аякта көзүңгө келгенсиз сөздөрдү бактап, жүрөгүм менен сезип, сени пайда болорум жашоомда өзгөртүп, сулуу көздөрүм менен жүрөгүмдү өтүп, эсиңди эң биринчи тамыр, ошол күндөн баштап сени сүйүүнү кааладым. Yok kara jerge kırırım menen. Sizler jırgadыңар. Men düşüngönde jokmун, düşüngön jokmун bunu. Emine de gelensiniz yani. Uşlardın barın bir жерге kamap alıp itke talatsa. Düşüngön jokmун men. Эй, старик, чё болтаешь?
Просто странно жалдыраешь, старомодно говоришь. Biz молодежьдар сыйлыктарды алдық қо, рэптерді айттық қо. Gün ысық, ысман ысық, чымчуқтар ысық, қарғалар ұшса көк-көк, асман да көк-көк, алға Қырғызстан, рядом Қырғызстан. Старик, чё қараешь, просто странно жалдыраешь. Слезы текли направо, слезы текли налево, слезы текли вверх, слезы текли вниз. Рядом с вами жаштар, рэптерди айтам. Атаңдың көрі дүние, арбыды мене күнігі, ыршыбыз болса ушулар, жетпейби елдің түбіні, келжирек та тантырақ, өздері да түшінбөт, не айтқанын тамтырап, тілім бұзса қырғыздың, келін да қожа бұзбайбы, бұларды балдар ұқпайбы, ұққан балдар жырғайбы, месіне қойса сіңіріп, маңқұрт қылла тұрбайбы, аннан ошы маңқұрттар шаңшыған үнді тыңшайбы, ертеңкісін ел ойлап ертерек мұны ұтпаймайбы. Атандың ғана көрің ой арман күні, арман ділің айтып ой қалған күн. Я кыргыз, ты кыргыз, он кыргыз, она кыргыз, страна большая, Жылдыз, да, Жылдыз, не Кундуз. Где вы, Джамбыл, Рахман, Абдулда, вы уже не Жылдыз, поэтому вам запретили залдарға концерт қойбоғыла деп, жоғарғы жақтан продакшн, кыргыз. Айтқан бір менен о пайда жоқ, оғы армандан башқа айла жоқ. Дөлетті мұрасын тұлып дөдірек көпей санда жоқ. Ырыспай асаны қалыйдай, ырчылар кеттай табылбай, овончылар азырға овоның емес ай жалындай. Сөз таппайт бүрең о мидіндей, ыр жазбайта жұма мүдіндей. Ария созған ырчығы бабираға сектін емес ой үніндей. Сахнан елі о бақшылар, о санаданы çıktı жақшылар. Залдарым бербей құратты аренда қазалын о сатчылар. Бұлардай кетет бір күніңа, а біз болсоң есте қалчулар ой. Biz болсоң есте қалчулар. Sen cindisin, sen cindisin. Sen Abdullah İmamoğlu Жаңылықтай берген олар. Рахмат.
Мына апаларыбыз, аталарыбыз отуруп бир нерсе эсиме түшүп кетти. Бирөө кызын узатып атыптыр дейт. Анан илгери эми кыз узаткан башкача салт болгон экен. Апалар билсе керек. Аталар тим эле кошок айтып узатып, тим эле мындай узатчу экен да, азыр мындай дайындап эле узатып калышпады. Анан баягы кызын узатып атып, кудагыйына дайындап атат дейт. Айланайын, биз кызды окуттук, чокуттук, айланайын, чоңойттук, көлөкө жерде бактык десе, береке алып аткан кудагый айтып коетмуш, ой, переживать этпе айланайын. Биз кызыңды түшүнөбүз, көлөкө жерде баккан болсоң, биз деле күн көрсөтпөйбүз айланайын, переживать этпе деп коетуш. Анан айылдан, эми азыр шаардан айылга келин алып калышты. Эми азыр көнүп калыштык го, илгери ушундай шаардан келин алат деген ата-энелерибиз ойлончу экен. Эми шаардан келин келсе биздин условияга көнөбү эми? Шаарда ысык, муздак суусу бар. Анан эми биздин айылда муздак эле суу чыгат. Ишо алда чыкпай калган күнү эшек менен ташыш керек болуп калат, туурабы? Анан берки келиндер көнөбү көнбөйбү деп переживать этип атса, келин жакшы чыгып тур, Кудай жалап, шаардык келин. Тим эле болгону бир кемчилиги, бир кем дүйнөдө орусча сүйлөйт экен багыш. Өзү жакшы чыгып тур, келип эле үйлөрдү шыпырып, сыйырып эле, сонун кылып, ремонт кылып эле, кызыл тазыл кылып эле. Анан ата-энеси о тойго кийип барган эски уску жан кийимдерин кошуп эле өрттөп эле, дегиче болбой эле өртөй берген бар. Жан келин да багыш. Анан сонун кылып кайната кайненесине күйүмдүү болуп, сонун кылып тошокторун салып, тамактарын жасап берип, төшөктү калың салып берип, жөн кетпестен "Пап, мам, спокойной ночи" деп анан кетчү экен да. Анан баягы абысындар бар да, мурдагы оппозиция бар, отукташып калганчы. Анан ошолор элеңди көрөң кыргызча эле сүйлөй бербейби эми, кадаланбай эле. Келгенде бир ай болуп калды го, кыргызча сөйлөнбөйбү деп. Ага деле көңүл бурбайт экен да. Ушу оокаттарын жасап, сонун кылып, ата-энесине бийик кылып, сонун кылып төшөктөрдү салып берип, анан спокойной ночи дейин деп анан кыргызча айтайынчы деп. "Пап, мам, жаткан жериңер жайлуу болсун" деп коду. Ошо тил боюнча ушундай нерселер бар экен. Ошондуктан жеңелерибиз ар дайым бар болсун, ошо жеңелерибиз, эжекелерибиз бар болсун, бактылуу болсун дегендей. Келиңиздер анда эмесе белгилүү обончу Бек Борбиев агайыбыз ушул концертте анча-мынча ырдаптуу рукам деп атайын мага бир ыр жазган экен, сулууга деген. Мен бойдок кезде жазып коюптур. Анан ошолорду сиздерге тартуулап берейин, сулууга деген мындай кол чаап коштоп көрөсүздөр, мен ырдап көрөйүнчү биринчи жолу. Канайбы концерттегидей кичине кол чаап коебуз жаштардан. Айтарынды сүрдөп турам карындаш, байкадыңбы? Менин дагы башым бош, сенин дагы. Ошон үчүн торлорумду жайбадымбы? Ошон үчүн торлорумду жайбадымбы? Сулуусуңа карындаш, сулуусуңа, күндө төсүң көчөмдөн жумушуңа. Айтпай турсаң 30 жаш курагыңды, 20 жаш берет элем турушуңа, 20 жаш берет элем турушуңа. Ыраламын көзүңдөн, ыраламын, шамал болуп чачыңдан сылагамын. Мактанбайын нике кайып буйруп калса, өзүңдү мен бактылуу кыла аламын, бир өзүңдү бактылуу кыла аламын. Сулуусуңа карындаш, сулуусуңа, күндө төсүң көчөмдөн жумушуңа. Айтпай турсаң 30 жаш курагыңды, 20 жаш берет элем турушуңа, 20 жаш берет элем турушуңа. Сулуусуңа карындаш, сулуусуңа, күндө төсүң көчөмдөн жумушуңа. Айтпай турсаң 30 жаш курагыңды, 20 жаш берет элем турушуңа, 20 жаш берет элем турушуңа.
Sulusuңа карындаш сулусуңа Күндө төсүң көчөмдөн жумушуңа Айтпай турсаң 30 жаш курагыңды 20 жаш берет элем турушуңа 20 жаш берет элем турушуңа Ne oldu bunusuna da? Hazır Kırgızistan'da satılmagan hiç nerse kalgan çok. Zavoddan zavod kalgan çok, fabrikadan fabrika kalgan çok, korgodan korgo kalgan çok. Büt satı. Kırgızistan'da bozduk hele kaldı satılmagan desem, canakı balonu üyletkendir bozduk satı teki. Hiç teke kalma burada. Tümeli. Erten beri turap saat 9'da. Sağ ol. Aleyküm. Türtün iş ettim ben. 9'da gelgen ben geç götürüm da bir de. Ne oldu? Menin жазган арызыма иш козгойсуңарбы деги же козгобойсуңарбы айран? Emine. Мен жазган арызга дейм. Иш козгойсуңарбы же козгобойсуңарбы деп. Yaylaman her kimene жазган arızga iş kozgoy versek türmöge kişi batağımı. Türmöge batmay kaldı aylanay. Batmay kaldı. Ayla getkende üy türmösüne kama batağımız. Ağada batmay kaldı. Üyüne batmay kalıp İspanya'ya kama batağımız. Türmöge kişi batmay kaldı деп анан кылмышкерлер эмне тайраңдап жүрө береби анда? Anan emine kıldıyız ki. Emi jakında üylengöndördü de kamap, nike kıygandardı da kamakla da batmay. Жоқ, меники баягы нике боюнча эмес, башкача өзгөчө арыз аксакал. Ne olur özgöçü? Меники жер боюнча аксакал. Hayatta o sonra özgöçü mü? Hazır Kırgızistan'da 99% cermelen sottoş жүрөт. Jerin gelip vırızla mezeket bağın komunun algıday. Narçaka berçaka çoy virgidey. Эми аксакал мындай болгондо сиз унутуп калган окшойсуз. Аксакал, мен айыл өкмөттө иштеп, айыл өкмөт болуп тургандачы. Балам кайра шыкылыктап, эми балада. Кайра шыкылыктагандан макул деп 2,5 гектар жерди менчиктештирип бердим эле. Ayda o cerbi, kanday kayrakı, jayıp, mine, jerin türü köptü. Жо, туура айтасыз, эми мындай үй салганга, участка бөлүп берген. Неге? Участкага үй салганга. Karabaşını jutatan. Üy salganda 2,5 gektir mi? О? Oy karabaşını jut. Buna oturgan el 4 sotuk jerge jet almay жүрөт. Kaysı betin menen arıslanıp gelip atasın. Sen oturuşun gereyken özü. Жо, аксакал, мен ал күнөөм үчүн мен кызматтан кеткем аксакал. Kızmattan getken ete yerinde oturuşun gerek de vatan. Жок, мен жеримди даже кайрып бергем. Өзүм көчөдө жүрөм аксакал, апай. Anan? Өзүм көчөдө жүрөм. Менин күйгүзгөн жери баягы менин үстүмө арыз жазып, мени кетирип, менин ордума айыл өкмөт болуп келген келе сол акмак. Ошол кайра келтирип баягы 2,5 гектар жерге өзү заң кайтып үй салып атпайбы адамды күйгүзүп, апай. Mıyzam sekenin bilip durup. Ой, билип туруп эле ошону салып атпайбы. Ошо мыйзам бушпайбы. Bilmedik. Ошон үчүн мен сиздин үстүңүздөн арыз жазгам. Неме? Ошо ким үстүнөн? Anan? Ошого мен сизге арыз жазып таштап кеткем. 1 жыл болду. Козгойсуңар, айран жок. Kaçan mağa jastın aylanay. Koskovoy. Не? Koskovoy. Жок, эмнеге козгобойсуз? Koskolboy. Фуя. Аксакал. Koskolboy aylanay. Чын эле козголбойбу? Koskolboy. Анда мен сиздин үстүңүздөн иш козгойм анда. Koskoy ver. Козгойбойт. Bak kağlagan jerine var. Kağlagan jerine var Varstan. Maalesef prezidentke var. Makul mu? Мен тынч койбойм мен. Барды козгойм. Мен эч качан президентке барбайм мен. Уктуңузбу? Мен деген
Men ақсақал. Мен деген базар қорғондан болу. Білесіз бе? Жалаңқыштан. Елдің бары білет базар қорғонды екен. Мен керек болса, ақсақал. Мен жөн эле акамен айтып қоям сізді. Айта бер. Акамын білесіз. Апаң айт. Не бойын айтып, мен... Айта бер. Өзіңізге келік, мен акамын білесіз. Далайын түгіне жеткен айтып қоям. Жете берсін. Жаман болыз. Отырған қызматыңдан айырыласын айтып қоям. Аты шет сөкін жоқ оласын. Қайерден? Мынау. Ondan mı? Kanım şu yerde oturgan ağzı sıpırılıp kalsa. Kişini temsil edip gayra çakırtpay bir yaka. Сол. Sen kimsin özün? Kişi mi? Yok, kişi kendin bilip adam. Ne deyip? Mol isteysin mi sen prokurorsun bu? Ya öyle lan bu da. Ben şu yerde prokuror bolsam minege temsil edip gayra gelim. Meni de o şehirde oturgan prokuror çakırgan geldim. Yiğit oğlum be. Gelsem yok. Tikeğime durup butumu oğurup gitti. Oturam. Ağır bir gelesi oturup öyle turgan kiresli olmuşsun. Menden zaman gelesi olur oturmuyor mu? Ben bir pas oturup koysam milyon. Sen geri istemeyiz mi? İstemem mi? Sen gel gene. Tırağın! Ötene! Otur be! Ne otur aldı be? Bir pas oturup dursam olmuyor. Demek gel bak, bu prokuror geldi, öyle mi? Akam aytam, apam aytam da koyam da. Kim öyle prokuror olsa anan gelesi otur. Özgele geliyor Allah aslanım otasın bu. Ben kaydan bileyim? O ses gidip zorla girip, erterek alarda götürüp aytayın dese. Sen niye çakırsın be? Çakırdı beni de ulam. 3 aydan beri çakırat. Mine sattın hele dedi. Niye sattın öyle? Kunağacın satkan. Niye vurdalgan mı? Özüm gele. Anam niye çakırmadın? Andan narık pazarda niye sattın öyle? Narkı pazarda satkan yok mu? Bunu akırkı pazarda mı? He. Bunu akırkı pazar, narkı pazar emez. Berik pazar. Neften var. Satkan yok mu? Eki koydu cönele elge soy berdim. Cegile de öyle. Cönele bekereli. Bekereli antpesem şaylama isteme çıkmay bu. Talap gelmelek. Balam talap gel bolcu. Oysa yet cevalı falan oturuş hatta cönele geldi şimdi. Sen dele men de bir şordu okşaysın. Oba, göz bir değil şordunuz. Koy otur al. Deme mınday da, jönden jönle çakırbayt der yerge. Jönden çakırbayt, o şoğa şekip atam. Aytsan, niye sattın hele? Aytsan, ayta vereyim, bunlar bilip kaldı, oşanki çakırbayt şey yap degende. Bilip kaçtığı değil mi? Bilip kaçtı de, ay yatam. Ayta ne satlar? Ben birinci ayttım el bilip kalsa şermende onu satma ele koyayım dedim. Anam elge desem aytmay yok dedi de aytıp koyup durdu ya. Sadece bir tuğan işenmiş gerek aslında. İşenmiş gerek. Tuğanın kulağı var de koyuşat gerek. O şey çıkıyor. Satmayın desem bari bir uğurtap ketken atmayın. Ötkönde koşnam sarayında baylap koygun жерден aldırtmadı mı? Anam göndörcen uğru kaldırıp yürgenden göre balamın şaylosunda tıyın tıpır bolup kalsın dedim de bir oyu. Sattım da. Neli ya? Eşek surav atasın bu. Eşek? Niye eşek sattın bunu? Oo. Özümün eşeğim. Uğur dalgan emi. Uğur dalgan emez. Yildin bağrına eşek çekizgen sen durmaysın bana. Yok, men çekizgen yok mu? Hey. Murda yetimden almaçkın, hazır tersinlerle almaçkın. Hey. Vay, uyalmay gayra. Soyulgan eşeklerden kulağı tavulmay da devatacak koy. Kulağın terisine çıkarıp koşa vermesen o ayakta eşeklerin işen beyatmay bir şey. Ya da. Ulan ayrıca kulağım bile beri batalım. Terisine. İlgili koy soygun da öyle soyu batamız lazım. Bilip kaçkan eken de. Uy ya da. Sen oturuşun gerek. Oturuş gerek. Oturuşun gerek sen. Gep kıl kaçtır bari bir otur uzat. Otur öyle. Otur uzat bari. Yerim var da eşek çekizgen durmayın. Niye otur aldın ya?
Otura vereyim mi? Vakit almayı otura vereyim. Bu evde 1 saat oturganım. 2 sutka esepteler mi? Sen bir yere gelmezsen gerek burada turma var. Tur çağır hadi. Gel kardeşim çek onu. Abdullah Eyvankırı, Rısbek Çankırı, Cenab-ı Aslan Burmi. Mağa dele bir kol çarpı üzere. Çok rahmat. Assalamu alaikum kutmanlı keçigizleri menen urmatı, kadırlı hayımlar, mırzılar. Gülükü den soluktun mülkü dep buğa çeyinle bizden ağalarımız aytıp kelgendey. Kimdir biri izildep çıkıp turduğanдар, bir ele jılmayıp gülgön, bir ele gülüküge toygan adamdın den soluğunun 70%'ine payda oladı eken. Al eme tameki çeken mırzalarga aytarım, teskerince bürüştük tameki den soluğunuzlardan 75%'ine ziyan eken. Oşanduktan tameki tartıp durgan uçurda jılmayıp koysoңuzдар teң bolup kalat eken. Gele жатқан жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жыл ар бириңиздерге ийгиликтин жылдарынан болсун. Жаңы жылдын эртеси дүкөнчү акебиздин телефон чыңырап калыптыр. Ало. Ассаламу алейкум ага. Ва алейкум ассалам. Байгамно центрдеги дүкөн сиздикиби? Меники. Качан ачылат экен? 12'de ачылат. Кечирип калсаң да макул. Жарым сааттан кайра чалыптыр. Кичине кызуу дейт. Ассаламу алейкум ден сурактар жакшы брат. Центрдеги магазин качан ачылат? Мен сага айттым го. 12'de ачылат, 12'de. Эмне арак керек болуп атабы? Арак көп брат. Эмне закуска керек болуп атабы? Закуска деле көп. Анан эмне керек болуп атат? Просто ошо магазинден чыгып кетиш керек болуп атат. Көбүрөөк майрамдап койгонго. Балдарды карап көрсөңүздөр, азыркы балдардын көп нерсеге акылы жетет тугандар. Билбеген нерсеси жок. Атасы менен баласы отурат дейт, атасына карап суроо өрүп калыптыр. Ата, үйдө ким баласы? Акырын сүйлө балам. Мен үйдө кандай десем, президент болам, президент. Чоң анам ким болот? Чоң анам коргоо министри болот. Апаң бир мамлекет болот. Ал эми сен болсо карапайым эл боласың. Үмүт кылып алагай. Дегенден бир оңгунга командировка кетиптир. 5 күн өтүп өтпөй эле бала ширин да сагынып баласына чалыптыр. Alo, ulu urmatlı prezident. El uğana sizde. Balam qandayсың, den soruqtar жақшыбы? Үйдө эмне жаңылык болуп атат? Ата үйдө акыбал өтө оор. Сиз кеткенден бери коргоо министр дегениңиз уктап атат коңурук тартып. А мамлекет дегениңизге жаңы президент келип, эл кыжалат дейтмиш. Ошондуктан айтарым, мамлекетибиз бекем болсун, президенттер эч жака кетпесин, карапайым элибиз кыйналбасын. Жолуктук кайра баштан коштошобуз жакындап көргөн сайын биз достошобуз сагынып биз силерди аселибизди жүрөктөрдү козгошобуз айрылсын жан дүйнө оруганы ачылсын бакталай жолуңданы элдине урматтап кел болбалы рахмат амандыкта эле жолугалы дайыма силер бизге жөлөксүңөр жашоодо ырыскы баш өнөксүңөр келбейди жазда күздө жайда кышта убакытта келесиңер айрылсын жан дүйнө оруганы
kızmasını